kethirwa akiririkanwa bonene kiri kugarura mantu mwanya mwanya andene ya siasa cha nthiguru ya Kenya na kinya nthiguru ne ingi. Na nande tugitegera rugono rungi ni ati gatwethira tugikumenyithia mantu mwanya mwanya ja akari uria betite nambe na kwithirwa bakiboreria amwe na kinya kuririkana Raila Odinga, tukiambiriria na rutererwa North Imenti na South Imenti. Ken kama shinani na arua ne ntuko ya kwithikira muno turi a Kenya oni ntaringira Raila Amolo Odinga kura na tiandenda siasa ciawe muno bate na kurikanika kana nkamurikana ya baba wa democracy na aru inkomba kuga thirikari ne kuthithia 1 2 3 things without coercion ntikinyeretwe nonto na arwirire freedom wetu ne na arua. So I remember Baba as a Democrat mtombete kurwira freedom area tueneo na mbuge. Rest in peace Baba, wote ulerua a Kenya na nthiguru yonthe ya kurikana miake mingere ya Kenya. Oni betagwa Stephen Mongera kangwenda kuga na arua Kenya na nthiguru yonthe twina kwithikira no tuba gutigwa ni Raila Odinga uroro ari munene wa opposition Kenya kwa miake mingi. Mbuge Raila akarikano muno no tuba kurwira democracy ya nthiguru yetu na nkorokie o freedom era turi nayo na aru tukumba ku enjoy. Raila no moro contributed bo nene muno to kuoneka kwayo kinyani ngwa nkiuga otu anto ba rotere rura Mount Kenya tutwire kuringira Raila kura nyingi na jauni ntamuringira kura no ura kura itiringa waijirita ndamuthurite ende na kuno ntoringa ero mwe toka opti kuringira candidate ungi Anthony Raila but enkwenda kuga Raila na tete tiende guru bo nene no to kinya freedom of expression, freedom of speech nenya freedom of social media uyonde twena yo Raila no mwe oro contribute kuoneka kwayo. So nya thirikari netige kuraga na betu riria bako si express kuga kira kikoinyeri antu no to ugatwa kira twinde watwiko to kuoneka kuga ria mantu yategweta bwega kwaria ikwa mithembe mingi kuomba kurunga makaria na kanywa kurungi omba kwaria na mutandao kurungi ugatega kameme yaka au giora gugwita na kurungi nyoka andika ukandika maratasi andike nau social media neu na mantu yakinyanira uria batiko kinyanira. So Raila nano gokebwega na tigite nthiguru iri na thiri au barari bakugwatana na Ruto no to kuringithira kwina maandamano jarendereaga ya Gen na Raila ari utererwa Gen Z ndina ma nthiguru itingita bwega inde barari bakugwatana nthiguru ni rari kugia nokiri na tuona mantu jabui na nyana ndi awetira tuge murungu na muno kibwega na ukiriongi strong opposition ndi ndonge okire Kenya oroga yukia kanya Raila inyethera tumba ko match effort ya Raila no ntonyo Raila effort ya work in matters opposition kuriringe ringwa cia utara opposition ndinga ndiringira Raila ene ringi tarwazi ine ringwa cia kuringira president no ente muringira na ndio tone ongeja Raila kendomba gutetera nthiguru. Marieto ni Douglas Mutia MCA of Central Ward buge na aru twina kwithikira uku nene muno as Kenyans no ntuba gutigwa ni former prime minister Raila Amolo Odinga buge kire ndomete ki Raila ki maisha ja igo keep pushing regardless of the situation. Nonto kona mantu ja jonde Raila akurukirite riria arari moyo mantu ja maingi muno uchwa kura maita ja tano ata shinda kinyare mwe na no kona nene muntu bando urari persistent igo twita na batu ja young people let us keep pushing regardless of the situation na mbuge batu na atakwenda kuona Kenya igethero ere after Raila Amolo Odinga ito play for peace, more peace, peaceful country kinya igethero Raila atethero ari ono ndunarari na followers ba already toko rombera kinya followers barabara ba we bombe kuthwa bena gukiriria nkoro ciao nikenda tumba kuthwa twina a peaceful country. Obeta wa Dennis Kiremi kuma Central Imenti oni angoda kuga twina usudi bona muno tutigui baba wetu ura turendete muno position rinda oni actually kaita kana ndethwa ndina ume nkimenya Raila nkurite nkimwigagua na ari thirikari ne Moi thirikari ne Kibaki Uhuru na inye Ruto. Raila arari muntu mwe utinde kwerwa in politics onto ramwigagua ki opposition acoka Kenya ndeke thirikari akaja mwanki Raila na tutetheretie gukuria GDP yetu enthiguru economy yetu yumbite kwithira yukirite antu anene muno. So
as Kenyans tukuga Raila nete bwaga aretete murungu na mwe kyanto aega ara ngo ithurerete na ndire kwira bau bangi bakugeria opposition ibagerie gukira bajuke strategies ira Raila aratumira cia gwika thirikari amwe ara kona ta thirikari itete bwaga na igotikia tukagara bwaga. Itaraka mbeta Patrick Kadrimantururu MC on Tima West na narua ma Kenya ni na Saturday. It's Black Wednesday. Rato mbeta Koluz former Prime Minister on the Guruji Right Honorable Raila Odinga. Uro tutigire rukiriro narua. The Guru on the Nidikiri na nyaba tutu idikirite non to kinyoka ya kudwa no difana Raila politically. Raila nedire na we ekumba kumanage the system kuma gitare moi na monka na arua iji na mbeta ku transition from dimensions nyingi monka muthiera ali broad based government ero mbeta kuthirwa agwatirite thirikari na njere nene na nkuruki omba kuthirwa agi command a huge following kana a block following ira afuasi baba ibamwe batarawa ya afuasi bado tumba guchincha na iwe irari character mwe we kumba kureta block ewe nontu gesiasa no monka udhiro na block eku kana no monka udhiro na following eku na nandi no mbeta kudwa command that following me akeu yonde iketo mi bengia Kenya makomulikana ni monito mulikana no ndwa kumba kudwa rurite katiba njeru the 2010 constitution ira twino na ru na ngokiomba kurura nyamo tupate democracy ira twenjoaga na ru evyama bibingi ndene ndi kuretu so tukwithikira mono na mwathani aka Kenya inya na nkruki family mheshimiwa Right Honorable Raila Odinga inya tubakudwa batigi ibaba batigi mutiari na ngoki mama Ida Odinga atigi imukuru na nandega tuigwe ugebwa akari kumantere cha mowa wegi gikuo kia Raila Odinga. Baita kwa mbeta wa murithi wa kiama kia ODM bato twithikirite sana no ntobo akotiwa mheshimiwa wetu rais wetu people's president Honorable Excellency Raila Amolo Odinga. Raila rais wetu na bato tewa na chama cha ODM turikikite sana no ntobo akotiwa kiongozi wa turendete na tutomba kuona mungeo ku replace Raila ndegoro neje. Kwa hiyo watu wetu wana to vijana na amona antoba ODM beto bokona watu tuithikirete sana na tukira family ya Raila Odinga pole na ana mwanachama wa ODM wale wote Kenya mzima world itomura aiwe pole sana no ntoba ku break news hii saturadha hii dhaitatu deire ati mheshimiwa rais people's president bwana Raila Amolo Odinga watotia kiato mborikana ya Raila na kio nikintu getati Raila tutitato na katiba ya 2010 na michangia nenya sana bito bokona 2010 to tara katiba ya 20 to na katiba 2010 nyoto bila kuona serikali ya gwatuzi tuna governor tuna senator tuna women rep tuna wakilisi wa mbunge yani MCA na tuna mantua mengi sana na Raila kiongozi to mlikana nondo Raila na kuyara mwananchi na zaidi to kwa ongea mbo tutethia Kenya no murungu atethia nibeto batuko watu wana chama cha ODM tulikikite sana na toeta na mauru mwango Raila na rare na muziki Kisumu toeta umwimberia na toeta kwa mama Aida pole no ntebo otiwa mama Aida wakati huu tuko na wewe wakati huu mgumu sana intura ODM igitarira ya muno lakini ndina githikiro no ntobwa kwithira rais wetu na kuite so rais wetu na tukaritie itarira ya no ntukurigana andu acia Kenya no atumbanaira ndi thai tutame ina twitete no ntutionge ina tukona ina msimamo ya Raila so itokuwa pole ke mucio Raila ende na kithikiro kinene sana no ntobwa kwithira tuti imuntu etoro urare umnene siasene urorare na nkoro yanto norore nda Kenya
norora ria ngwataniro norora watithana cia Kenya yonthe na thai sana tumiite bunene mno ikwithira Raila wita na itwamwendete sana so natukauga atukera the entire family Raila yonthe na antu bana uko bonthe bethe betika hat na murungo there yobe ya so na antu abakwithigira sana. Nandi Nice Extra Premium bagwatanirite na Weru TV amwe na Kinya Weru FM ne bariungite ntere mwanya chegembe na kagitene kaka bari ndene ya mutwate katone uria bagwitithia na mbere ndiungaije ya gutirimana na mashabiki. Kusaidia. Haya. Hakuna kusaidia. Pole. Pole. Yes. Enda kuongerwa nongerwe. Tebuo? Ongerwa motu. Ongerwa motu? Labda ongezwa unga. Ongerwa motu? Motu, bwana sawa? Ekarere au? Ongele motu. Ekarere au? Egari ngithiwa tebuo? Mambo ongeze kaunga kadogo. Wanasema ongeze kaunga kadogo. Hapana, usimuongeze. Hii jenda yetu lazima tuonyeshane. Haya. Haya, endelea. Tiga, we lugo ola wije kathe. Ndakwera baturwera mokinde iyo mukarea. Bwaruga mokinde. Tukarea. Bwaruga choro. Tukanyua. No kenda liogua. Bakamwenderia ogua. No menya tu live tu live ke Weru TV. Kabisa. Tuko live Tuko live pale kwa Weru TV. Ruga nkima Kenya mzima. Ruga motu ni Nice Extra Premium. Oh yes. Arome pailo. Arome pailo. Baba asiumu mwako rakwana. Asiumu mwako rakwa. Akwana. Kwa unaruembi. Abokuya kigerio. Abokuya kigerio. Hapana. Indo ngamire tegerio. Abakwenda kuirarira. Sia Alokia ukaiwa kibaba. Mbebe aliuga atiri. Nato twira. Okuambi. Kambi. Uri wa ciaku ciere. Ciaga ciembara ekoya. Ciaku ciembaro. Motu atenki maekorongora. Ella taira. Oromie motabari ke dolombo. Wewe. Ate akereza. Wadani. La. Orenda mbi. Arome bare agoko yokima kiba hebu inze. Watu wa Maniu nyi hamjui kupika ugali. Ngoja. Hii Maniu. Akijaribu timu yangu toka sana. Thank you. Hata wewe ni wa Maniu. Haya sawa. Ngoja, aliwatia kwamba njala tutambire kuria we. Pole. Ukabalo tutira enya na kanya gagucama. Pailo turebera motujo Nice Extra Premium. Ne motujo kwendwara kere Pro Box iria. Kabisa. Kiro ya moturuga shilingi mbi. Shilingi 80. Shilingi 80. Yes. Kiro ijere 160. Kabisa. So au mbere ya rori urokenda kwana na motu. Kinyake thara iboko senenja ukara na motujo Nice omwere Karimi County ambere wanthetie nawe. Tebu nkoya nambi. Mbebe nkoya kuga sorry. Nkoya motujo Nice. Yes. Nkoya na motujo Nice. Ewi beye thai. Pamoja na changamuke mbio kwa hiyo gari. Changamuke pale. Kamata hiyo unga mbio. Wachangamuke. Yes. Kidogo. Wanasema tuonje lakini kwanza. Pale kwa Pro Box. Pale kwa Pro Box kama mbele ya lori. Kuna unga hapo. Unanunua haraka unajipanga. Unanunua unga. Ukanengela monga ndo kamata. Yes. Nkima yeka yaya? Nkima bota rete ya? Vemwera makamura. Agwethia mbogi. Ay. Ukagwethia mbogi. Sawa. Baruga na bagwete Mr. Njiro Mkombozi. Bagwete Mr. Njiro Mkombozi ya msichana. Tuwete tabo hapo kamenya ito toruwa nyumba. Mutajua ni sisi tunapikanga. Ngojeni. Tulia upangwe. Haya. Tulia upangwe. Tulia. Haya. Ujamaa sema tusalimie Ndishu. Ugali kiva unasema. Sawa Ndishu. Ugali kiva unasema. Bro Ndishu. Oza basi. Kima ekorongora. Haya, bado tunaendelea.
Ai bo amora. Mwere aburera mokinde. Yo kara. Aburera choro. Bonywe. Anaweza hawezi? Anaweza hawezi? Anaweza hawezi? Na msichana. Pole pole. Msichana. Bogeta kora mutana ntana thena. Amo arewe. Haya, mtu akisikia ugali yake imeiva anatuambia. Na tunapika na unga wa Nice Extra Premium. Yes. Toreruga na motujua Nice. Narua motuate sisi ndio hawa. Ndategera kaugali ka. Hai, tekola kenaririe. Ora ndakadithwa. Gekuciria monka metho u. Kae kwaria oma. Karia. Kama ni kevo igukuciria metho. No peo. Tiga hata. No peo. Tiga hata watuire. Wewe. Hapana. Wacha kupanda kwa gari. Wacheni kupanda kwa lori. Wacheni kupanda. Hapa wacheni. Tutulie. Wapishi ni wawili. Wapishi ni wawili. Wapishi ni wawili. Wapishi ni wawili. Sawa. Mware arugai sawa. Caroline, mpangie nini hapa? Tusaidie kuweka ugali hapa. Msichana amesema ugali yake iko sawa. Kabisa. Aruga nkima yawe nere. Ndenda kumenya atiri. Nkima gutegura na gicunku. Nkima gutegura? Gutegura nkima. Nkima na echongo, gotaula nkima na echongo iko? Gotaula. Anasema punguziwe moto. Gotaula. Jamaa anasema punguziwe moto pale. Upside down. Abaluga upside down. Double ya motuate. Motuate. Aya. Ririkana motujo karemi. Ririkana motujo ne motujo muthongi. Motu grade 1. Motu grade 1. Fortified maize flour. Jore ruga nkima nthongi. Kabisa. Nkima yako yana mpoe. Na nkima yako ya morio sana. Exactly. Nkima na nutrients. Niko wata. John Tonto bona akaremi. Nkima yako wata nanga na haraka. Na nkima eje nindaeka pailo ugataura. Yes. Daika kidogo. Koroga kanyama gaku kakachukuma gaku. Daika komi chezojo. Nye komi ni nyingi. Ukaendelea. Kabisa. Na ilionekana supermarket. Na ndukere ya kwena agwe. Yes. Kama konjia. Na bei yako kuna mabukojo ae. Bei mzuri. Bei mzuri. Jamani nasema nini pale? Unasema Karo anasema moto. Karo. Moto izimwe. Naambiwa moto izimwe pande hii. Unataka kuonja? Kare kere nkima hata mama kere. Ote shortcut kierione. Hakuna shortcut. Yes. Hakuna nini? Shortcut. Hakuna shortcut. Kwa turebere bagore motu are kwa ara na kilo ya motu rende chiringi 80. Kabisa. Kilo ijere to rende chiringi 160. 160. Orinyo kuola ngazi anto ankima baba. Wewe hata kunekera na atia. Anto akwena kimenyano. Aya reta foil karo kuja pande hii. Why are you not kunekera? Sikuja kusema. Why are you not kunekera ndia? Karo kunekera as the other ugali. Kunekera as the other nkima. Yes, kunekera as with the foil. Nada kunekera. Kunekera as there with the other foil. Kunekera this. So that gentleman will not say. Arome bateke ya kuiba kuinyelwa. Na Menya babu borejere nyama endelea wanaume. Na tukagatire karemi. Imefunikiwa. Imefunikiwa. Lazima iwe. Kia Rome betere takorea nkima. Na tabo kuinera nkima netere ko atona. Mano na tabo kuinera nkima kadra. Kadra ndo choro aruere. Mano mume no la mama era ahí. Kadra ndo choro aruere. Ale no nkima kwe ndire kwa nkima kwe. Are palo me ankoria. Nera tresura. Haya tuweke ugali hapa juu. Tuweke hapa juu sasa. Wacha kwanza iva ive. Haya. Utakuwa na maana ndio kunekerwa. Tuweke ugali, tuweke ugali. Toruga muthikiria na mutegeri wetu na shabiki. Hiyo ni moja. Ngoja. Hiyo ni ya nani? Hii ni ya musichana. Tukubaliane, hii imetoka hapa Hii ni ya musichana. Tumesema hakuna kuia kerio. Eta na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma kagita gati kuraja nkuretire nteto nkuruki.
Grace Park Medical Hospital ni sibitari ire itongeretie kiri wajani botungata bogima bwa mwiri na iri na uteabwa kinande gutigira aje baraba gutungatirwa ku iba gutatirwa bwina njira ibatere mochiari yakoya amia koya akudari mwana. How does she benefit? Kanani uteithio buri kwa kawa? Mwekorojo ejire na maybe rwakai kana tena rwakai na expectations ciawe ugamba ithana kamba intuko na ketho nditwe kwa mwana. Lucky enough in our facility we have Monday to Friday where we have gyna clinics. Tell us about Mantuyege test chenu na ithimi, you know. Okay. Hakuna kipimo cha kuja Grace Park ukose. Even if we are outsourcing that lab test to Nairobi or maybe to South Africa kwa vile bita mwankano, you are under us. Tote kwiranga ita ukagiterwe na. Kenda kumenya mantu nkuruki iguru ria Grace Park Medical Hospital motungata yayo na mirimo ira erigitaga gwatana Phineas Imana ntuko shonda cia Jumatano bari na ataramu kuma Grace Park Medical Hospital kwambia thejire na ndeka 50 munka theto ndeka 20 utuku aja ndene ya Wero TV rumuri rwa Amiru. Grace Park, your health our priority. Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sere bila Kavagara sio sere. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu wake. Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa Kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. To get Cousins as your skiza tune, dial *812 *983#. Hi Cousins. Hi Cousins. Hi Makuzo. Hi Makuzo. Hi Cousins. Hi Cousins. Hi Makuzo. Hi Makuzo. To get Cousins as your skiza tune, dial *812 *983#. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And
Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the StarTimes app to never miss a match, even when you are on the move. StarTimes. Enjoy digital life. Ngukugwata ugeni oringi kirinteto chietu cheru thamu gwanja tugita na mbere na gukumenyithia miario mwanya mwanya kumania na gikuo kia uria wari minister munene na mutongeria wa kiama kia ODM niwe Raila Odinga na kagitene gaka gatwigwe akargi ndene ya tauni ya Mutindwa buria bakuga. Nimeripoti kwithwa chumiriti Raila Odinga hakwithwa gitutiga Nthiguru-ini ya Kenya na kwithurwa etitwa ari no turo boe wa miaka 40 ari tukinyete ta Mutindwa wa Kangangi nikenda tumba kujukia uge bwa katia Mutindwa wa Kangangi majukirite mantu jaja ikemenekana ati mutongeria Raila Odinga ne thiritwa ari umwe kwithwa gitegera muno mantu ja gigi siasa ari siasa ne kwa miaka 50 na muno amenyete arombete gitikio rais kwa miaka koko maita ja 5 na tetho kithwa kiumbana muthie na Ibrahim bagwatanite na mutongeria wa Nthiguru no President William Ruto kiri thirikari weke gindu gire kumenya ja broad based na ama bubu Raila Odinga ne thiritwe na history ya gutetera mantu ja maingi tetho nkire muno aja ndi na akari kathumba tene Mutindwa wa Kangangi ja bakwenda kwithwa bamba uge bwao kumania na gututiga kana gukua kwa Raila Odinga na maybe bategera bakona siasa ya Kenya ikethwa ikigaruka maybe no tombi na rito yaku no twire ukuigwa ati Raila Odinga kwithwa gitutiga untububu jukirite ate. Yes, majito ja kombe to ajemo ama youth leader. First and foremost in kwa ndego chokia nkatho no Wero TV kuona at least to bateri gwita live ntugweje anarwo kenda tumba kwariria mantuja ukungwira utongeria bwa Raila Odinga. First and foremost in kwa dakwira Wero TV na ndo intukwa kwa ile yangu celebrate my birthday na ingugwa ndingekete sana as I celebrate my birthday inkomoni nyama toja Raila Odinga ura ombete kukwena miaka 80 Kogen to get out to go to Batwe, all Kenyans. We want to give our condolences to the family of Odinga, Nenyaki viongozi more than a Kenya mzima. Kintukira to Ganikana, Raila Nakyo, Raila was the king of devolution. Raila was the king of democracy. Okay, Jotega evolution, you need to go enjoy that easy. Raila Odinga in Kodikana referendum, ya 2002 na Chokato Odinga ya 2010, Raila Odinga was among these things. Ko ikeno to go devolution, you the other easy, Kogen to Grand Candy Kuromba, Nagan to Grand Candy Kuga, devolution yeje, Netegerwen, na devolution yeje, Kaja Korekerwe, Nikovinyanda Kemwe, Konkenda Godinya President to William Samoei Ruto. Jamantoja Joko, the Mantoja procurement, Mantoja Gwanda Witania, Mantoja devolution, Yeveland, and get Choka central government, Mantojo John the Joda Uga today, Mantojo the Jachok and Naja Mashinani. Kogen to Grand Candy Kuga, but to the Kenyans, we want to mourn the former Prime Minister Raila Odinga. Ikin uraombe digo change ya Kenya mzima totiona mutongeri ongeomba kwa yanteto jeuchi Raila Odinga muntu ogotetera mwananchi charoke leo ni mbumete nja manto jaumere na twa bengi bambia koje oi no gatetera Kenya lakini ndende kugatire viongozi bangi bachipuke baraba gakaraja Raila Odinga lakini onto batu tukongwera Mantoja Raila Odinga ni to Congo democracy. Ko democracy Raila Odinga na ile ambete kuma 1982 up to date. Ke utongere jabubu to kwenda kuona Kenya. Ko batu tunaenda kuona Wero TV boya kama nono tubako ja kuthikira. Uge pa mwananchi wa kawaida, uge pa mwananchi wa Meru County, ikwetherwa Wero TV ni umarete mpaka outside Kenya. Na mbo ibu utongere boya to kwenda kuona ko batu tunaenda kuga democracy yetu, kede MPs beto, kede MCS beto. Kidding governors beto devolution yera Raila Odinga aromba iko tetera na the king of devolution nedurereo na to bagakira jora Raila Odinga aromba kuga atiko that 7 nyanto babateri kumara
na bakomba ikuthia demonstration kenda Kenya bomba ikwariria ko ba tuli ya Kenya itukuga atire pole na condolences tuli ya Kenya bibi no kuona jeka kiama ke ODM gikenda kugwatana nontu kagitagara kaingi na kirari kigwatana nontu bwa Raila Odinga bibi kiama ke ODM roni na ikethwa kiri kintu kirangi ande kuga jatha ici itukumenya kiama kia ODM kana kia Azimio ikirari kigutonyana na thirikari ya William Samoei Ruto kana thirikari ya Kenya Kwanza kintu kirangi ande kuga mpaka tha ici kwe antu baba ingi bakeje kumia politically kuona Raila areta akauga muntu ucio no tugutara lakini tha ici wananchi thai bakaru gukametho ko siasa ya 2027 it will be pure and differently ko mpaka tha ici wananchi bakoria mwananchi imbio tuthithiretie mbere antu bareta bakama parliament ko ma MPs ko we senator ko governor menya kwina political background ya Raila Amolo Odinga aja ko 2027 siasa ya change table nene sana na nkaromba kiama gia Azimio o joke lethero kirege opposition ikiendelea kwethwa ge strong kana bare moko thithia manto jau ibatonya kebia maitha Kenya Kwanza kana batonya ke one term kana ge two term kirangia ni kuga Kenya mpaka tha ici itwende ikugwatanira na thirikari ya Kenya nigwathithanwa William Samoei Ruto na viongozi bonthe. Thank you. Maybe onge aketugwata Twati the youth na nandega tukinye ntere chia Mutwati tugitigana na jaujegie kuboreria Raila Odinga aria ujukania bwa KDF mukondo jwaire jwithirite jugitithwa na mbere ende kagitene gaka ekuru batithiritwe bakinenkirwa kanya. Nicholas Shabari na Ntetweje. Twati the youth have come up in large numbers and we have enlisted a few basing on national requirement. Kulingana na Lieutenant Colonel Sanders Orane murungamiri kwa kithurano kia Anjeshi ntere eche Mutwati aliuga anto ibabumiria kwa wingi amwe na ugu na kithurano okiathi na mbere ebwega gutari na nkanja no indi akigweta anto obaingi barutito kithurano ni kikumania ana kwithirwa batae na martati imakuganira angirendire kwendekana na amwe na kwithirwa kinyama anto megi ogima wa mwiri mario. Challenges that we have encountered during these recruitment exercises, as I have mentioned, was in terms of qualification in academic. Some candidates don't meet the requirement of medical requirements because, as you understand, the military environment is challenging, and we will require to enlist those candidates that are fit medically and physically. Mutwati sub-county irigita aria ajoria mairi kwandikana akithurano okia Anjeshi mwanka ujo bationete kanya aka amwano mwari akiandikwa kinya wethira mwanka muthiru ibandikiritwe mwana mwari na ara kuringana na Sanders no mwanka watho obwa athandi gendaru puthinambe na kuthingatirwa. Kenya Defence Forces ensure that they calculate their requirement of human resources in the Kenya Defence Forces, and through this calculation they ensure that each region is given a quota of those to be recruited, be it male or female. For example, in the general area of Meru, some areas or location and station will be given female to ensure that we abide by the 1/3 rule on gender equality, and we give equal opportunity to all female and male. This will be based on previous recruitment, the requirement in the human resource in the Kenya Defence Forces. For example, at this station, Mutwati, last recruitment, they recruited a female recruit at this station. At the recruitment today, we are only recruiting male because this one will be based on the requirement of human resource needs in the Kenya Defence Forces, so that to ensure that we balance the gender role. Kuma Mutwati Gembe North, Betankulas, Chabari. Na kagitene gaka gatukukumenyithie uria siasa cia mbere North chigwita na mbere aria nandi agwati mbaru bakiama kia Jubilee nandi pethirite bakigwata mbaru uria ukuruira giti kia ubunge ndene ya mbere North na kiama kia CCK. Mwara mwande
Atongoria aria mathurirwe na kiama kia DP kithurano kithiru magirirwe kwithengutia itere ino ciao. Ino ni miario ya uria urarwira giti kia mumbunge wa Mberenguru niwe Duncan Mbui. Mbui arauga mwene giti wa kiama giki niwe Justin Muturi ari mwena wa uregani na ugu aria mathurirwe na kiama giki mari mwena ucio wa nao. I am calling upon the DP party. If truly DP party is a one-term party, kindly can we have CS Iroko resign? Because CS Iroko alichaguliwa na DP na bado wako na kitu inaitwa Memorandum of Understanding na serikali ya Ruto. Hawezi kusema huko one term, na saa hiyo mimi naona katika serikali ya Ruto ama ya Kasongo bado kuna senator ako pale, senator wa Embu alichaguliwa na chama ya DP. Mbui aretimia lieno ari mwenwe ciara kuria ara ina mucemanio na ekaria mwena ucio kumavoya kura cia giti kia mumbungu wa Mberenguru kithurano kinini tuthiete. Guku akiuragia ekari aya agicigo mbunge giki gukathura mutongoria na wira uria amarutirite no ati matikarorie miviriga wana kana kiama kiria muteti ararugama nakio. Tuache siasa ya utapeli, wakubaliane ya kwamba wako two term na ule mwingine wa UDA yako two term, yule mtu wako one term. Uthethwa nteto chietu cheru thaa mugwanja itanambere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Rietwa ni Maureen Kinya.